Naho mu yandi makuru tugufitiye hano kuri Hot News, Sudani imirwano yafashe indi ntera 97 bamaze kuhasiga ubuzima. Imirwano ikomeje guhindura isura mu murwa mukuru wa Sudani, Khartoum, hagati y'ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Force uyobowe na General Mohamed Hamad Dagalo wari usanzwe ari umuyobozi wungirijwe w'inama ya gisirikare iyoboye igihugu. Imirwano yatangiye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, aho RSF yatangaje ko yamaze kwigarurira zimwe mu nyubako zikoreramo inzego nkuru z'igihugu zirimo n'ibiro bya perezida. Ni nyuma y'igihe kingana hagati y'abasirikare bakuru bafashe ubutegetsi muri Kapite 2021, aho Abdel Arafat Abraham uyoboye igihugu na Mohamed Hamad Dagalo umwungirije, akaba anayoboye umutwe witwara gisirikare RSF. Muri iyi mirwano hakoreshwamo intwaro ziremereye mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi mijyi, ndetse umuryango mpuzamahanga watangiye gusaba ko habaho agahenge mu maguru mashya. Abamaze kugwa mu mirwano bagera kuri 97 barimo abasivile nk'uko byatangajwe n'ihuriro ry'abaganga kuri uyu wa mbere, ariko ngo biragoye kumenya imibare ya nyayo bitewe n'uko hari abadashobora kugera kwa muganga bitewe n'ubukana bw'intambara. RFP ivuga ko abagera kuri 942 aribo bamaze gukomereka uhereye ku wa gatandatu ubwo imirwano yatangiraga, barimo abasivile n'abasirikare. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ibyinshi mu bitaro bya Khartoum byakiriye inkomere nyinshi ku buryo bitagifite amaraso yo kwifashisha n'ibindi bikoresho by'ingenzi mu kwita ku buzima. Abaturage bikingiranye mu nzu zabo mu bwoba bwinshi kuko amakimbirane ashobora kumara igihe kirekire kandi igihugu kigasubira mu kaga, ndetse bikaba bigoye ko ubutegetsi bwasubira mu maboko y'abasivile. Umutwe witwara gisirikare RSF washinzwe muri 2013 ku butegetsi bwa Omar al-Bashir, ndetse ugizwe na bamwe mu bahoze mu nyeshyamba Janjaweed zashinzwe ibyaha by'intambara muri Darfur. Mbere y'icyo gihe, imirwano yatangiye nyuma y'aho Brahmar Dagalo bananiwe kumvikana ku bijyanye no kwinjiza mu ngabo z'igihugu abagize RSF nka kimwe mu byo bari bemeranyijwe muri 2021 ubwo bafatanyaga gukora kudeta. Buri ruhande rwitana ba mwana n'urundi bijyanye no gushoza intambara kandi rukiyitirira kwigarurira imijyi ikomeye, ikibuga cy'indege n'ingoro ya perezida. Abakozi batatu b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa bishwe mu burengerazuba bwa Darfur, bikaba byadindije ibikorwa mu gihugu, aho abaturage bagera kuri 1/3 bakeneye imfashanyo ariko kuzibona bikaba bikomeje kugorana. Iyi mirwano rero ikaba ikomeje gufata indi ntera, dore ko aba bombi bakomeje kwitana ba mwana, dore ko batari gucana uwaka.
twavuga ko rero ari inkuru ikomeje kugenda ijya hanze, dore ko hano mu gihugu cya Sudani twavuga ko ubuzima bukomeje kugenda buhagarara nyuma y'ibi byose bikomeje kugenda biba hano mu gihugu cya Sudani, dore ko Khartoum twavuga ko ubuzima bw'abaturage bwahagaze kubera iyi mirwano ihakomeje kuhabera, dore ko n'abaturage benshi bafite ubwoba n'impungenge ku buzima bwabo. Dukomeje amakuru yacu, twavuga ko rero ibi ngibi ari abantu benshi bagiye bavuga ati ni bimwe bya Afurika, bikaba bidateze kuba byazigera birangira, dore ko muri Afurika hatajya hapfa kubura intambara. Mu yandi makuru, abayobozi n'abakozi b'ikigo gicuruza interineti Broadband System Corporation BCS bibutse abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bashyingurwa mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rw'Akarere ka Nyanza. Ni umuhango wabaye kuwa gatanu tariki ya 14 Mata 2023 witabiriwe n'abarimu umuyobozi mukuru wa BCS Christian Muhirwa n'abakozi bahagarariye abandi mbere yo gutangira iki gikorwa cyo gusura urwibutso rwa Nyanza no gushyira indabo ku mva. Umukozi w'Akarere ka Nyanza ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho Fura Patrick yabanje gusobanurira abakitabiriye amateka y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe muri kano gace. Yakomeje agira ati ubukana kubera ko hari inkambi z'Abarundi, Abarundi rero bo bacaga abantu imitwe, baravugaga bati kugira ngo tumenye ko Umututsi yapfuye ni ukumuca umutwe. Baragendaga bakareba bakavuga bati niba umutwe utatandukanye n'igihimba uwo muntu ni muzima. Mu gusobanura aya mateka, Fura yavuze ko abari batuye i Nyanza bari bafitanye urukundo rutari gutuma hakorwa Jenoside nk'iyahabereye kuko hari ibwami. Ibi byatumye hazanwa abantu bazi kuba amacakubiri n'ubwicanyi baturutse mu tundi turere turimo iyahoze ari Ruhengeri, Gisenyi n'abandi bari baturutse mu yandi maprefegitura agiye atandukanye. Dusoza amakuru yacu rero, reka tukwibutse ko wowe ushobora kudukurikira kuri Instagram